Усалдан улуга республика правительствотын председателин сулбиячыда Алексей Дечков салаячылар бир сылда хүлен отчуттур бөлөк 3 күн үлелети. Соттун эхелеген жона сергете халан утуттан әлбәк хоромнюну көрсөр болан, кәленге сылларга кыһалгаттан юэһэ мыранга же туттан олохсуяр болдулар. Ол гынан баран бу төлбө месите федеральный соколунан күйөң зонага кирсер болан олохтоохтор үгүсереге көрсөллөр. Россия гражданлары, Сахалин гражданлары болуп бигитен барапып көмчүлөнү олорор жакпытын багарам. Биги жебитер, же туттар битигер эдерлер бит кайын субсидия баттар. Кайын материнский капиталдан кайын улбаттар, кредит кайын улбаппыт, саңы түрәбі тоғылар бұтын кайын пропискала баппыт. Бұл барда бие олықпыт тағымығар хүрді олақан оқсулақ. Олар әйге сүйістерден ағысылды, хаңа херге көрбүккүт бастан туран херин отун инфраструктуратын бахарам баран холорайты бахарылдыктаа вопростар. Букуртон бәте народ этинге билген манда сирху оган хибестен таксыбыттар. Оны билген холор биге бу надалах вопрос бу билген жон олор улахан сытытык туран вопрос. Onun bu sirtимати теген хагламытын сибестен тип вопрос дүргенlik бахарга провести түттен үлеле хергетон кемле хөктәхбет манда туханнах Бу курдук правительство тустак салаячыларын кытта атак тапсан олорон хас нехелек аксын кыалгала вопростаргар эппеттерилдылар. Хире атылахынга кирите денетине кадра утырыктата истебит. Колобур байда долла качылага үптөн жоннор келеннер сербитин тыластактарына кайдак болук бутуй ден. Этинник катанак вопростар туралар бахалак темит атын саныбыт. Мана таханан газ калитен галлары этити сетимигер холбаһын кыра бөһөлөктөргө балыгалары турурсу, уанада атын вопростар тула кепсеттилер. Социальный объекттар эргерен туту вопроха хас нехелек аксын тарылынна, орду кулуска оскола тутутун вопроха сытыдык турара беретенне. Правительство отчета сүбе бир нехелекке сылжан барыта тыгынча 464 кихине капта. 375 арас кайсқалақ вопрос кирді, уапсай капсетеге 114 кихи кытынна. Нария Бочкарева, Лия Бурнашов, Саха телевидениета, Усалдан.